Denge gel, denge Kurdistan'ı. جناب دانشجویان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجری و 15 مجدار 2025 شامل بروکسل ساعت 10 لامده 12 امنوچه اندنا و روژه پیشکش بکندم دم آزادی را براپویه. KCK Seyit Rıza û Hevriyên wê bi bîr anî hevserokatiya konservera KCK salvegera îdamkirina Seyit Rıza û hevalên wî de daxuyaneke nivîskî daraya giştî. Daxuyanê de hatê gotin. Di 15 mijdara 1937 de yek jê rêberê berxwedana Dêrsimê Seyit Rıza û Hevriyên wê hatin darvekirin. Em di salvegera darvekirinê de Seyit Rıza û Hevriyên wê careke din bi hurmetî bibîrtînin. Di şexsê wan de em tevayî şehîdên şoreş û demokrasiyê bi hurmetî minnetdar bibîrtînin û li ber îrana wan bejna xwe ditewînin. Em komkujiya Dêrsimê ku yek jî komkujiyên herî hovane ye di dîroka mirovaniyê de ye şermezar dikin û kesên jiyana xwe ji destane bi hurmetî bibîrtînin. Rêberê berxwedana Dêrsimê Seyit Rıza ji bo pirsgirêkê biriya aştiyanê û diyalogê çareser bike hew dide di raydarên dewletê re hevdîtînê pêk bîne. Ji ber vê yekê dikeve rê û lê di rê de tê girtin û darvekirin. Bi vî rengî darvekirina Seyit Rıza û Hevriyên wê amadekarî û armanca dewletê radixe berçavan. Dewletê biryara komkujiyê dabû û ji bo vê komkujiyê her cûrê komplo ji bo xwe weke armanc xistibû devrê. Darvekirina Seyit Rıza û Hevriyên wê de encama komployekê de pêk hatiye. Seyit Rıza li hemberî komkujiyan serî netewandiye û ji bo gelê Kurd mîrateyek Kurd a berxwedanê li pay xweştiye. Li Kurdistanê berxwedana gelê Kurd alîdî komkujî û qirkirinan bi saya serhildan û sekna Seyit Rıza û Şêx Seyid pêk hatiye. PKK'ya ku bi têkoşîna 52 salan abêna ber zihniyeta înkar û qirker têk ber û hebûna gelê Kurd ispat kir bêguman xwe di spêra vê mîratê dîrokê. Em carekê din Seyit Rıza û Hevriyên wê bibîrtînin û li ber bîranîna wan bi hurmetî bejna xwe ditewînin. Bêguman berdel û êşên ku gelê Kurd jiyane bê encam namîne. Bi serkeftina pêvajî aştî û civaka demokratîk re ku rêbera po pêş xistiye di pirsgirêka Kurd çareser bike û Tirkiye demokratîk bibe. Ew qas êş û berdel wê di dîrokê de cih bigire. Em ê jî berpirsiyariya xwe ye li hemberî dîrokê bicih bînin. Li gundê Elûkuleyê navçeya Kop a Mûşê ji bo şehîd Ronî Jiyan konê sersaxî hatanîn. Gerlayê HPG Azad Çetin bi nasav Ronî Jiyan di 16 Cotmeha 2017 de li Herêma Zapê gihî şehadetê. Li gundê Elûkuleyê navçeya Kop a Mûşê ji bo şehîd konê sersaxî hatanîn. Nûnerên partiyên siyasî yên bajêr rêxistinên civankî û gelek welatiyan serdana taziyê kirin. Girseya gel li pêşiya gund hat bibahev û heta cihê taziyê meşiyan. Piştî rêzgirtina endamên Meclisa Dem Partiyê Faruk Uygur axivî. Piştî axaftinan girseya gel heta mala şehîd Ronî Jiyan ya ji dayîk bûye meşiyan. Li vir girseya gel sersaxî ji malbatê re xwest û soza şopandina riya şehîdan û kirin. Şehîd Ronî Jiyan hatta davlekî fûn laşê me da hebe em ê ji bona xemr û xiyalê te û ev ê hevalê te û serok apo em ê binin cî
25 مجدار روژا تکوشنال دیجی شیدتا لسرجنه نیز به مساجران آدم پارتی و مساجران از سندیکایا گنهل ایشیج بو بیران ناجرین هاتنه قتل کرن لپرا آمده چالاکی کرن جنین سر پره هاتنه با هف مشک بکانین پشتی مشی هستروکا شاخه هجماریکا گنهل ایشه هوال آناختار کایا داخویانی خواهد گود امن هم بری شیدت نوکوی و کتخواریه پیداک نامینن امل مل به مل تیپ کوشم. پشت جنان وینه انجنین هاتن قتل کرن به چرایان بردان چمه دیجلیه. شهرداری بازار مزنا آمدجی جبو کارمن دنجن سمینر لدارخست. پارزر ایرم ایلهان بحثا جوره شدت و قانونا هجمار 6284 پیشی لگرتنا شدت کر لگیره بریه گریدای نافچه شمر خامر دینجی دولت ترک لور به هزاران دار برینه تفگر اجیل نازار جی به چالاکی دانین داران خواست پیاما خوزه که اکولوژیک و پاراسنه بده هفشاردار شمرخه کدر اوچوک جی تیوی چالاکی بول آگره جی اکتیویستن تفگر اجیل نازار به جنان رجویه دجیوی ده جیرن زختن دجیانا روزانه در روبرو دمینن پار وکرن و بالکشان سر گرینگیا پشتوانیه مساجنان آده پپیجی لگونده لتری یا ناوچه کوپا موشه به سر ناوه ایدولوژی رزگاری جنان آتولیه لدارخست جیگره هسروکا گیشی آده پپی نارین گزگور اشارت به گرینگیا کومبون جنان کر بود دوی لسر بنگه ریخستن بونا جنان اوره اساس کردن کنفدراسیون گیشتی سندیکای کارگران کسکی لانقره چالاکی 25 مجدار روز تکوشن دیجی شدت لسر جنه اشکره کرد سکرتر جنرال آکسکی دونه گوهر گوت روژا 25 مجدار لهم و باجارم پلاتفورم جنان ره لدیجی شهر تندی و خدمتی لقادام بن 28 قانون لانقره میتینگ جنان لدار بخنج تندی لسر کت بدن و پرگالا میتینگری ره بیجرنا لی ازمرجی پیشنگتیا میساج را دم پارتی چالاکی هبو جنن لبرگارا آسانجاک اکومبون حتی ناونده مشیان لور پارلمنتر دم پارتی حالیده ترک اولو آخوی گود کجر جنان جالی دولت و تینه پاراستن جی پولیتیک انج به جزا کرنه اف دولت نخوازه بقتل کرنا جنان ره روبرو بمینه میساج را دم پارتی ادنه یا تیجای جی گرتی جنان ره قرد تم پشوانی شاندن اندام تیجای شکران اف ترک لپیشا شاخی کومالیا پتت داخویانی خواند گود ام پشگیری ددن تکوشنا گرتی جن پشت داخویانی جنان به پستانه قرشاندن لی استانبول جی بروجین کابای شه جن لقادام بون جنان به پیشنگتیا پلاتفورما کدو دموکراسی یا bahçeli evler لقادا شیرین evler داخویانی دا اندام پلاتفورمن سمر دمیر داخویانی خوانت گود قتل کرنا روجین ده دولت لیپرسینه که به باندور نکریه چی به سر روجین کابش دهات دولت چما بیدنگه لی دلووای هجمار کارکر کوجیانا خوجدستان بو حبس کس لی دلووای کارکر تونجا یلدجی ید شوا تال فابریکای کوزمتیک ده بریندار بو جیانا خوجدستان جی کارکران تونجا یلدجی یه جبر شوات بگیران بریندار بو اوراکر بو نخوشخانه کوجی لی جیانا خوجدستان هجمار کارکرن دلووای جیانا خوجدستان درکت هفت کسان بندن کنترل یند تکوشینا شیخ مقصود اشرف ده هاتن را کرن هیزن اولکاری هندورنا حلب راگهان گوش بو درخست سرخستنا پیمانا یک نیسان بردن کنترل این شیخ مقصود اشرف را کرنه برده که هیزان سربز محمود علی مردینی دیار کرد کو را کرنه بندان ده چارچو بارکرنا نیتا میا باش او دسکفتیان هولدان به آرمانجا سرکفتنا پیامده پیکاتی امبارگویا لسر هر دو تاخان هینا ده دومه لعمد به جیهانینا پیمانان ده ببریارن هن کومن به پشکریا در و هنه هول ددن وان پیمانان تک ببن او روشه بر به کریزه و ببن لحیزنمه به چاره سریا سیاسی و گریدای او تو ریکدن کو هرم جوان کریزان وره درخستن نابینه ده داویه ده مار
Mardin gud ku taxên Şeyx Mexsud û Eşrefiyê beşek ji bajarê Helebê ne û masaya diyalogê riya yekane ya pêkarina aştî û belavkirina wê li tevaya Sûriyeyê. Berê godan jemen û çên saat 10 pêşkêş kirin ana xetirê wê de baş.